success, you kena be like a successor. You kena jadi seorang winner before you be a winner. Like, selepas you do your level best, hasilnya you akan pegang dua award yang sangat luar biasa. Bukan semua orang boleh pegang. Ini adalah national award. Seluruh Malaysia hanya 3 orang saja yang boleh award ni. Seluruh Malaysia. So saya dapat 2 award, bukan 1 award. Dan you, the most important adalah untuk cepat berjaya, you kena cepat belajar. Tapi kalau you nak cepat berjaya dalam bidang ini, there's no learning. You sepatutnya kena learning by asking. Orang dia belajar dengan banyak-banyak apply sikit. Betul tak? Itu yang mungkin kita sendiri. The most important, kalau you nak cepat faham, you nak cepat perform dalam bisnes, whatever you buat, you belajar apa yang you perlu je dulu, and then you buat. Yang penting ialah buat. You try, practice, maka dia akan dapat the feel, the rhythm, benda yang cara yang terbaik untuk dia buat. The most important is practice. Once you practice, you akan belajar banyak. Jadi my husband masa kat kahwin ni, dia pun dia cakap, you nak jadi kerja ni sampai bila? Tak apa lah, really serious, ikhlas. Tapi bila kita pergi kelas tu, kita happy. Sebab you cannot gain the experience, you cannot gain the motivational. Macam speaker bagi kat depan, happy tak kan? Kita rasa positif tau. Tapi kita tak akan nampak waktu tu kat kerja. Orang kerja dia duduk ni, so kita buat kerja tahun. Tapi orang yang kita cinta, mak ayah kita, ayah kita, orang yang kita sayang, ada masa tak? Ada masa tak nak tunggu kejayaan untuk kita tu? You buat, you dapat. You tak buat, you tak dapat. Okay? Ini, that's the beauty of the business. You buat memang you dapat. Tak ada, memang tak pernah yang tak dapat lah. Alhamdulillah. So you have to. So Alhamdulillah, saya bawa diorang pergi umrah masa tu Februari 2012. Dengan Alhamdulillah, dengan the bonus kita ada, you can bring your loved one anywhere you want to go. Dan the last thing is diorang syukur sangat. Sebab diorang berpeluang kita sana. Setiap orang ada cita-cita sendiri. Setiap orang ada dream sendiri. Biasanya at the end of the day, you mesti pastikan bisnes you untung. Kalau bisnes kita yang kita buat ni tak untung, it means the business will not tunang. Will not do business. Apa kita punya komisen setiap bulan kita dapat pada setiap 6 hari bulan dan 1 bulan setiap bulan tu, is only our modal kita tahu dapat balik. So kita kena by through whatever kita punya alasan kan, kita mesti dapatkan untung apa? Itulah perselisih bonus dan juga high range bonus. Dia cerita lain itu banyak yang kali tapi dalam kan, sedangkan kalau you kerja dekat luar sana, kalau you buat bisnes, you tak boleh hutang kepada klien kamu. Jadi kita lah. Dalam bisnes ini kita kena kepada masa kita hari tahu kita menggunakan itu. Firstly, mesti dekat RM10 saver membolehkan kita ada cukup masa untuk wujud dia. Hanya dengan RM10 saver. RM10 saver dia cukup. Polisi dia boleh tahan 3 bulan tanpa bayaran. Invest. Most of the women in my community, for a small scale, in universal for a big scale, to make you guys realize the deep heart potential that you have in you, even though your name as a lady, it is such a strong power that you have within that you haven't taken out. And stand up, voice out, pull out your socks, run. What are you waiting for? We are just at the beginning of the year. Come on. So you must expect here, guys, when you have a big dreams, of course, there's always gonna have a big challenge. So it's always a high price to pay. Nothing is good, very good and cheap. Sugar is all about the dream. Write it down. It's your commitment for your future. Don't you ever take things
very light. Allah mengilhamkan bagaimana untuk saya berusaha mengenalkan saya kepada individu-individu yang tidak pernah saya kenali, melembutkan hati-hati insan yang mana tegar